Enunti me betwe Portugal win no e di asese Ghana nti Portugal bebo draw Portugal bebo 1-1 na Ghana e dey awini me pacho Ghana be wini na unim se de be ye nipa wutie mi wo wutie mi wo se nsem na bremize e ka no nokura bi e den e wo mu no enunti na me ka te o se hwe first 2 minutes yes starting match na first 2 minutes na wo se ball be gire Ghana so sa time no se Ghana e den elusu sa time no so what I say but because of Messi sanity sa time na be sesa eko end no wo se Ghana be win no win ya enche ne akon Ghana dey already makatro say ebeye 1-0 demum say dey wa frame na wo pese wo hu bida enu nti no ne ye bokra mpono a ya bo 72 minutes no mama na ye 3-1 enu nti say dey ebeye dance nti me di ni nyina receipt ni nyina beguso me pacho me di receipt ni nyina beguso me si me di na na bremieza wo pese wo frɛ na wo hu se na na bremieza abu afaso ye ka so afofo mo abu nkrofo afaso a ye ka disi fo mo abu nkrofo afaso ye ka akonfo mo abu nkrofo afaso a no kronya mianum ni uncountable na na bremieza me nkom Abusia a free da Ghana Black Star qualify yes World Cup ya ekosi wo so baka kopiem wo ho na wo matimi akwakote Ghana enimo no e de enkomo bebre na ana ekoso e wo social media and other media platforms ya aka da abusia ada me no ekase na akablebileza e na Ghana fo eni nenya den e wo social media enya sem keto ani nyina e ye video bia wo be ye ya wo chese Ghana Black Star match wo ball no kwede ya wo mtimi wini 1 goal no eye wono na Beneza en wo ye sunsumu djuma e de ma Ghana Black Star wo kokotwen Portugal fo goal e de Ghana Black Star de no nam so e ma Ghana fo enya asa 1 goal na wo nya e na busia asa video we beto monte so no e na Ghana fo etutu wo madwene ne makeke bi ye pa e de ache na wo e chese sa video na wo ka no eye ade a wo share match ni wiye e de wo de betu dwa denya ade a wo ye bia na mesu bia e ma go bia e ko bai se ne wo ka no na eno nam so ama na Ebenezer so ba bonten e de ho dance ye ya e ye better wo ma wo bi ko twa ye ansa e na match no e be ko so ni nyina aba bonten na we ama kwakofa beef pa e de abana na Ebenezer ene adifu aka wo mo so e chese e ye empire wo boy e de ma Black Star ene nam so e ma win no e ba e busia so much to each as you mess yourself with subscribers so e de ma ya no wa kai say wo de bell no be ka won sa no upload to my only first person ya won sa ebidi kanka e busia me sa wo be ma ye ni kan ko na ye ko hwe video na Ebenezer e che kwan ya wo be fa so age Portugal for e go e de ama Ghana aba be win 1 goal empire bo ni wie no na Ghana so e win 1 goal Ghana for say enye no krese wono na ye sa de me pacho team yi se Portugal ewini a Ghana bere ebe draw enu na Beneza me twe Portugal ne wini no e de akoma Ghana ene Panama na Ghana akowini 1-0 mpacho team yi Ghana ebe wini 1-0 na Portugal draw nti match na me de ma ono me say me ye ntwa bet but adansi nti na me se kotwa na fa bet receipt in here first send me so that obibia on the 17th an opportunity to me the better me start no be a wotin and Ebenezer who say me ntwantro me say on the 17th and the 15th on the 17th Argentina obewini me Judy pa Australia obewini Judy Portugal me say ono so bewini nemum ono ne win no esa say so wini a Ghana ebebo draw Ghana bebo 1-1 enunti me betwe Portugal win no e di asese Ghana nti Portugal bebo draw Portugal bebo 1-1 na Ghana e dey awini me pacho Ghana be wini na unim se de be ye nipa wutie mi wo bo se nsem na Beneza e ka no nokura bi e ye den e wo mu no enu nti na me ka te o se hwe first 2 minutes yes starting match na first 2 minutes na wo bo se ball be gire Ghana so sa time no se Ghana e ye den elusu sa time no so what I say but because of Messi sanity sa time na be sesa
end no bo se Ghana be win no win ya enche ne apon ne Ghana dia ede win inti the American say Argentina and the baby can abo on the 17th Argentina be win owia Australia ne bebo Australia be win Australia bo no win pe Portugal ebebo draw mpacho Portugal bo draw pe Ghana ebe win me pacho me si kotwa na fa receipt ne yede fa send me did nana bremiza me see obi bia wo nana bremiza me telephone number on the 17th anopa 222 hwe me de beto me start na ma mo hu ne yeko ye ntwantro rebno wo subampa abeka se 21 ono de ofa team ba kompe na Kevin dia so wa e dia me ntimi mo ono so abeka ne die nana bremiza me se me the 4 teams na eba ama nipa nyina hu se difference ye dey ewum e papa adum cheedu a okan se bi o se ade bi si da ewo Ghana na Ghana nti bi da na Africa hu bi da me se me be ma mo 4 teams na 4 teams no se ba akokra feri ya na Beniza me kan se bi amamu nti me be ma mo hu se na Beniza me se meye ese se rebo hu su bempa abekasa nti me so meye de me kasa ne ahwe who is who memo receipt no Nana Ebenezer ne nche mu ya wode aba no eno ne yakwa kuti na busia ekwan a wo fa so ye na adwuma de me nim kwan a wo fa so de ye na adwuma na so wei ene enche mu a waka na abusia ne na kamfu ano Ghana before we pray so eba be bom paye e de ma Ghana Blasters so Penny Steve na dum che dua be bom paye de ma Ghana Blaster prophet I go so be pa be bom paye e de ma Ghana Blaster wo mu nyina a kyerese ni nyina paye ne ka ho bi ene ma Ghana fo etimi nya widi a wo mu nya na so Nana Ebenezer e de response abre wo mu a e kyerese sa video ya ko hwe e video wo ye after the match no in fact bets a wo mu ko twa e ho visit a date nyina wo so no busia wo de aba wo de mu nkyiremu aka Midin de Nana Ebenezer who say power no dey ya jeso power dey mesre Ghana for enche ena me de match na Argentina, Australia, Portugal, Ghana ebe bo me de scoreline by ko fu bebre na akasa fa ho me pacho esanse Nana Ebenezer me ka kire say me di receipt e di adanse ebe bremonti me pacho receipt no ena mpese me de brew na wo a oti baby na sebita frache o kanye wonim me pacho me de receipt no ebe kiro empo nipa na me de man na me ka kire se onko na onko twa no apart from say o twa 4 ni nyina no o san so etwa sanga bi na baby o san challenge mi a me pese wo a wo tie mi wo hu na hu se tumi Nyankopon e de ama Nana Ebenezer ne se empo ye bebo abra ya bo 72 minutes krampo na match eye 1-1 o san frame na mka che se e wo msi ya bo 72 minutes eye 1-1 ne mu hwe match no e beye 3-1 Ghana de already maka che say ebeye 1-0 nemum se de wa frame na wo pese wo hu bida enu nti no ne ye bokra mpono a ya bo 72 minutes no mama na ye 3-1 enu nti se de ebeye adanse nti me de ni nyina receipt ni nyina beguso me pacho me de receipt ni nyina beguso me si me de Nana Ebenezer wo pese wo frɛ na wo hu se Nana Ebenezer abu afaso ye kan so afofo mo abu nkrofo afaso a ye kan disifo mo abu nkrofo afaso ye kan akonfo mo abu nkrofo afaso a no kronya mianum ni uncountable Nana Ebenezer me nkom nkrofo bebre frɛ me konfo anochi ntinipa bebre nim se me kom me nkom ya doma Nyankopon di ama me se me mfa mbeboa oman Ghana na entre enko the whole world enu nti se me hu na me beka se me se me ye ho adwuma don't challenge if you say abembuo we emani panso ye de etwe no ho firi ne madumo anka me daye so ne se anka me daye so ne se
said ye England and I say London for 80 ye papa yenua Thomas Partey no say ye mean na premier zankasa temi ye say ye mean na premier zankasa ena me commanding na ye year me pacho temi ye me say me commanding na ye year nanka me wish any say Thomas Partey kura be she England na ya dance di no mo ho ahwehwe but essence me dan yankopon ti ono na yi kire me na me dia na ye man of God e was asase we so anase Ghana ha iya ba esa sports minister Mesro president Mesro penfo mo kasa eto asum na nkofo ti Mesro mu nyina se ye bibia nya na mo maye mu obi abomfia efise Ghana no wowura na se ye niema bia ye kan se sunsum a ya na mo mfa nananom enidie enne sebe ebuo emfa mawo Ghana ya wo 3 regions ya meka ni oye panyin ena ye traditional sana Christian ene Muslims aba but ye di na ye traditional ya to atwene nanso esan say twedi amponyankopon be say ya no eti asenti se asante hine mpachomitie muntie se asante hine oyo tumfo o se etutu the second etu ne nan ekọ Canada memu a abre Ghana ebebo ne first match ewo Canada na wo hu se o se nkunim tie bi ye den edi asante hine achi na kire se ya mamre ni abakwasem no eye traditional na ye den edikan nti se traditional edikan de sefata se otumfo asante hine edikan wo kuro bi so na Ghana ebebo match a o se nkunim de ye den eye dia edadi pepe se Ghana emfa ni die ni bu emfa me ye traditional if you say akonya kase a o mampanyin Mahamati sokura mpo sabi enye Israel sum ene de ye den e bai ni mum e yanzema sum a mekan say true ya papa Osage for Dr. Kwame Nkrumah meja mo ha enche mseme di receipt ni nyina e be guso nti meka say nyina no receipt no be den e be show meja wasese moti na bremiza ya mi shiro bibia bye bye abusia na nanche o na yakwa kuti na fe receipt na e ka ho asem no na e tweku e wo screen so na date ne time ni na e wo kwa na e bi receipt e ya dance a chese ne nsem a wo kaaye no enye nsem a wo be ka no after some match ya gwa wi ni mum e ye nsem a wo kaaye ma obi ko twa bet ansa e na match no ye ba be bonte busia e ne wo chame eni masem gos na wasum obusia fo we de e ye masum a akwese be se pa eni ko ni ahan no etasane benyansa foti we no mwankasa montase na muhu bebia wode ensem no ebefa na Ghana fo ese en kanche edifo akomfo edunsifo sunsum so sunsum dwuma yefo nyina ne se ultimate price na daso no eye cap no Ghana ni bi da in fact finals kra Ghana encoder semi finals impo Ghana nkodu hoda interview we send e go ba kwa ba wo mu nyina eje glory ne se wo mu ene ye no wo mu pese ye hu se cap no aba bedu o man Ghana mu eno de ne ho se ampa edifo ene sunsum adwumayefo e wo man Ghana mu ene o mu ka se empuna epunu Ghana fa nkyere bi ene busia me de aba besom no message se wo so beja wo de e wo comment section ho e de amame all the social media handles no too much gh o subscribe like ya share na for so ene bia share makra